Kardom Karbiang Long TV9 News Kelangarat Kidonapan Nili Hinpen Suri Akichuru Niponlo Lapena Kardom Niponlo Jasmet Nili Non Ladak Piatesi Nili Dak Karjab Ma Lapen Ladak Nili Kutia Tesi Kivangma Labang Solam Teke Lapenlo Habe Rongphar Arong Hawar Kisung Dia Putak Nili Banglo Ladak Lapuson si Sorkar Pen Akirap Awe Sorkar Pen Tangta Labang So Habe Rongphar Pan Akirap Tangta Awe Alang litum jongjung pen mithang atangka mithang abari bithung pen kachi jor pen si labang sotuar alang litum kebunai ponlo labang sotuar alang litum kebunai lake kilometer hini sose kilometer ke thom anduji sitame labang sotuar alang litum mithang ahum purti mate alang to abari bithung pen kachi jor pen si alang litum labang sotuar benai lo lapen alang lipha labang sotuar kirababang lake ilituma korte lo alang li stomach businessman lo alang li men lake Krishnoda alang li hin ben si labang so tuar panalang tum rapon lo li ko ana lama hok ma ahok hema lapu rong asardo lapen ladak mekar mitur tum stamedo kasi alang li tuma pan ni non rong asar pan arju pon po labang so tuar ke bunai tangte Sorkar pen tong kirap ma la pen nang litum mithang ma mani nang litum aphan kirap do labang so puthak nang li pardak pen nang li phan ta ching tham la ke sorkar pen kali ta mane la ni tum jung lo la bari bithung pen hai la so pen si ni tum jo la bari pen chi cha yo ni si la non la so tuar ke chibuna I bom lo tangte labang so tuar nang bunai pi kumat sinang litum aphan nang chi chak luk lo na chi chak luk ke yo la non la ni tum akol te ben la hai bang khai hai Krishno das la si la bari cek mane kowe bithi la so pen nang san ko ali ta nang bonai pi po la so si nang bonai pi lo tangte nang litum arong labang so tuar kwana ki hilu du Kilo ke tangte kilometer pli an doi jibon Lana da thang long pen ha di plus so ni tumrong an ke lana dak setame alang lisi nang litum aphan nang bunai pi lo nang bonai pi lo tang lo la pen tangte nang litum arong kupi pia kaching thura war sai long lo nang litum sorkar long sorkar long pe thang nata ve ni tum ke nata ve la gitu ke ni tum ke rong ke ningkan paroi sita pun itu nilita tegante lah nili pusar din pen tami sorkar ke rap bangge nili ke teglong le pin lah thang ta vela thang ta ve non ni le buthot anut kapek kuson nang le labang suputhak nang le than ba chini poni nili hin bang thani bang la son lo non alang li mat jola alang li leng sang ho ma si Krishno dat pen ching wai lo ke dak ni to arong isung puthak abi Rongphar sorkar pen thang kira ba ve me lang pen ching lok tovar ata ve la si la leng sang ho jala na la non nili dung se lo lang li si la non nang kar jo bang si Krishno da long dam si chuning ri dam chi ki chi thanam si Krishno dat pawang lo asini tum rong si ru bi si agang roben cheng lok an sini litum jing room do si isialam pheji chak lo bari bithung kowe bithi pen nang san noi an ke to wara bang nang bunai pe noi nang ke long ni ua joy ni si Krishno dat bang aning ho he pin pen nang li pen ta nang ni ta ko ani la phan ching wai ching sai pen si alang ta nang chi don do si ako ni tum rong si ru bi si pen chi don sar ching ki sar si lam jaki bi si alang li si na Krishno dat borjuria so na sinang lisi ke na pachini lo min ke nang lisi Krishno dat aphan kiwan lo maka chingki lo na si alang da kroi si nang ni lamar ju si ni tumar ang no wan lo na sinili tum rat chingrum si la pugali lo na son le chingwai nang ma chi don sa nang ku si chi don pepen si nili tum na si la sotwa nang bonai no la so businessman la Krishno dat ke la si do orang bunai pinoi nili to bang ason tin da la do ana bang ke akijoi kali lo sitame nang pipo eri anam ban sitame tala ajar hormu cek ben ceng lok ko we biti do ana bang ke nang pibom po kusi
Jadi cuma hin pen nasi cicak. tangte nang le tum labang so Arong kupi pia facility long lo Jadi tu marong ke Sarkar kan? sarkar pen ke abi pin lah. chata son ta Lit sina hem sun ta ve lang. Thang ta ve me lang hin pen cheng lok. Ang pene central long ta BJP lo. Karbiang long ta BJP lo. Assam government ta BJP lo. Ang ton BJP ya sarkar. Ata dak 100% long 80% ke BJP long se dopet lo. Do Congress amuni do inu daini IPS amuni inu daini do sita rolling long nang iho pusi rap tungke 100% long ke 80% ke BJP long ke do lap lo amani ni tungke chong hong prong lo hanga kirap ta nang to hang ta velo la ka chipat huam so pulisin pone ko pini ni ga la na ingraji lam ta thek the sita la ala apula patave la si ni tum la sar Richard of bi phanta pugang tung la son lo ya sor sar kali bison bake rong a develop nang pite anu ni tung ke choton prong anu sita pini ani ta ve aveda lo aveda tangte na tum ladak Rong chukim ningkan kan bag do po ni tung ke ni kan paru ni bak ta ke dutu popo an bag do lo sita me dak hanga develop ta nang le tum pan so carpen an ni pu sar ta pan chichini de sat ovi anu ne damalo dak loksi do lo Adon faida non ke ha prange don proxy le ha so hot ni di hek hot ke non ni di chini do ana don proxy lang non si nang bat bom nang bat modak ta si prek bom maro prek man da wang lo non don ko da ni de Don proxy pen apita ane to tangte non buthot la dak businessman mate la dak alang le tum Habe Rongphar phan akirap labang somuni da phan nili non arjupo non nili thengno sidolo asi non nili alang le phan arjupo alang li men la ke Krishno Das asi alang li kupi pen aning ke thesi alang li labang so tovar ke bonai pima nili alang le phan non buthot arjupon po এটো ৰাস্তা বনোৱা মানে আপোনাৰ কিহৰ কাৰণে হেতু আপোনাৰ গাঁৱৰ কাৰণে সুবিধা দিছে মই এদিন দলামত চলামান ইংলে মোক ক'লে যে কৃষ্ণদা এনেকৈ ৰাস্তাটোত মানুহখিনি ওলাব সোমাব পৰা ৰাস্তা নাই তাত ব্যৱসায়টো ভাল হ'ব বাঁহ ব্যৱসায় বা তামোল ব্যৱসায় বা যিকোনো ব্যৱসায় কৰিবলৈ সুবিধাও হ'ব গতিকে বলক দুইটাই ৰাস্তাটো সহযোগ কৰি বনাই দিওঁ ৰাইজৰ সুবিধাৰ অৰ্থে আৰু তাত ব্যৱসায় কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব গতিকে ৰাইজৰ লগত লাগি ভাগি একেলগে আমি কাম কৰিম আৰু ৰাইজৰ সহায় সহযোগত আমি ৰাস্তাটো বনাম সেই হিচাপে আহি আমি এতিয়া ধৰক আৰু এদিনমান লাগিলে আমাৰ কাম আজৰি হ'ব আমি আজি 4-5 দিন ভৰি দিলোঁ কাম লাগি আছোঁ গতিকে ৰাইজৰ সাহায্যৰ অৰ্থে বা ৰাইজৰ লগত থাকি যিকোনো কাম কৰি ভাল লাগে গতিকে আমাৰ গামবৰ ডাঙৰ বৰ ভাল মানুহ তেখেতৰ লগতো কিছুমান কথা বতৰা পাতি ভাল লাগিল বা চলমান মোৰ লগতে আহিলে আহি পিনে